तुमके पना राहुल गांधी ये तो नॉन 2026 इलेक्शन तारीख से क्या पानी कि जॉगिया प्रसार फान कैंपेन फान पना के राहुल गांधी 2026 एमएलए इलेक्शन due to campaign ke ceng si asam long kirang masih ke ceng si asam long kirang anis tame dari tu kar beng long tu ako pai ke me alang lidak senang ke huri ceng alang dak ke start po alang long campaign kuri nang anis tame tapi nada ka do ka ni tu kristi ke dan ka do ka we ikin kira makat tantang lo itu mat finishing ki finish do chalo lapen hilipet ko na si sunji ma lapen nada ka do ka we gitu amuluk kebang gitu putakan stame gitu mori di kisi glab lo ada itu plan bang pada ke pilot ka do kawe ka beng long rat tha so BJP masih gitu kemat ha je rat han chine kong lo nong le phelang jor piglo lape nong le phelang ke pavir ji so direction si dam bom pot hai ke kam kheji lape lahai ka do kawe ke pavir ji pajone sinini tu APHLC lapen itu Congress itu Indian Alliance dapu opposition alliance dapu karbingong ke APHLC Congress Red Alliance pulo kasano tin atum ham tamin itu dari gura ki piun am le tum pilo itun es tum stame am lang tum cipaduk pacidi trim stame ajak kebang abidi pena dak nang citong ngi kebang i phasi tuning dilo le tum Congress sahin na APHLC ahin pe sapela dak kado kawe ile tum arleng ithe tum kebang Rahul Gandhi bangji Gorab Gogol lagi, lapen ICC pen doping di ladak, kirang ceng ani apa, nasiano tin don rap berting di Purial, lapen Kongres kecing hantu, APHLC kecing hantu, BJP di tu rat hanya sini ton nangpu, banding dengan ciparong dun, non 2026 ka do kawe, kalbiang long long, pasta ho asita kihai di bhat, nang citur dun dia tu an, kirang ipan si cuning nilo, ini tu ladak, do kawe. Kongres dia apa memang program kami tidak sudah. Bangan bag doji sana le tom target teng bade pina. Jadi tu target bang ke, je un an pansing bang unji maskani tu ke minimum bang ke 25-30,000 se tu target lo. So handa ni tu target dak itu di